Ladies and gentlemen, Revolution Remixer SS, Rashid Remixer, on the track. Mr. Hasan 27. As the flashy spin show, it's so loud and shake your soul. Don't slow down, then let it roll. Move your body, take the flow. Let's get right then back again. Slide you down, you don't pretend. Feel that rush under your skin. You go hard until the end. Pull your hair like boom, pop. You know I don't stop now. I ain't cuddling no black. You just bounce like pop, pop, pop. Boom, pop, boom, pop. Feel that heat is hot, hot. Hands up high. It's me, Rashid Remixer. Rashid Remixer. It's Luis. Harusnya aku yang ada di sana untuk bisa ini. Kenapa dia yang ada di sana temani hatimu? Aku yang tak berjuang, mengapa dia yang harus menang? Aku yang tetap diberi, mengapa dia yang mendampingi? Mr. Hasan 27. Cinta terlalu orang tua. Apa daya aku yang tak punya, hanya bisa mengantar dari kejauhan. Maafkanlah aku tak sanggup katakan. Lima undanganmu dan ku baca, tulis namamu dengan dirinya. Sungguh aku tak kuasa menahan air mata. Aku tak bisa berbuat apa. All the girls standing in the line for the bathroom. It's me, Rashid Raju. It's me, Rashid Remixer. Rama, Rama, ma, gaga, ooh la la, whatever, Rama. It's me, Rashid Raju. It's me, Rashid Remixer. Agar saudara Gidun layer lagu makna tut 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 tut.